nas ljudi ponovno u sljedećoj... Sjebao sam intro opet. U novoj epizodi PewDiePie Legend of the Brophy s vama je Makipa i danas igram ova dva levela kao što smo obećali. I ovoga. Fuck, šta je ovo sad? Sagni se. Polako. Daj, brate, pa... Ne. Mislim da smo propustili dosta pečeva da pokupimo, ali nema veze. Možda jedan. Do sada. Ej. Daj, ne, pa mrš. A ljudi, sad se ja opet ubit, pošto sam fuck. Moram se ubit zato što sam izgubio oba psića. Eno, gore jedan. No, kako da ono dohvatim, ja? Ne mogu. Ne. Pa da, znao sam ovo. Pa mrš, pičku materinu. Imam neki glup osjećaj da neću proći ovaj level. Hajde pokupiti ovo. Cinnamon Toast Can Patch. Inače, Cinnamon Toast Can je isto jedan od mojih omiljenih, jebem ti majku, youtubera. I pogledajte njegov kanal, jako je zabavan lik, pa da. Majku ti jebem. Jebem ti. Bog te mazu. Boži. Ajde u pičku materinu. Ti majku. Mrš. Kreteni. Da Bog da vas da Bog da svi pocrkali. Jebem ti mater. Konjina. Pa bježi u pičku maternu s ovim levelom više. Ma jebi se. A puši kurac više, znaš. Ma jebem ti ma. Pa majku ti jebem glupu, kretensku. Ma bježi u pičku majku. Boga ti ljubi. Koliko živaca izgubi na ovim sranjima. 5 minuta sam izgubio na ovaj level koji sam trebao prije za 2 prčene minute, majku ti jebe. Shannon, what are you doing here? Help me! Some evil bear will tie me up again. How? They have no arms. Help me, Poots! Sad moramo odvezat 6 jebenih puta i da onda ćemo naći jednog youtubera koji sam već govorio.
Jedan od mojih omiljenih youtubera kojeg jako volim gledat. Mislim da tu imamo nešto. A pušte kurac. Imamo kurac isto. Još 5. A, Illuminati, no! Ne, Illuminati! Fuck! Vidio ovaj kretin. Šta imamo tu? Dobro. Vidi, mogla bi ovdje nešto biti. Pa bježi u pičku materinu. Pa ko mrazi ovaj vjetar? Jeboti Illuminati mater, znaš. No marš! Pa ja ću nekog zaklat. Ma marš! Jao, ej. Ajde još jedan posrani put da je spasimo i da idem iz ovog kurca ledenog. Što se ovo sad aktivirao, ja ne... Jebim ti. Thank you! What are you doing in a place like this? I evo ga Cinnamon Toast Can. I'm on a quest to stop those damn barrels. Da, Well, you need to get up here fast. I saw a snow barrel coming this way. da. Take me out of your pocket. It's hard to breathe in here. All right. I forgot I had you with me. Actually, perfect timing, Stefano. I'm stuck down here. I need your guidance. I got an idea. Attach me to the road and bear witness to my power. Guys? Guys. Dobro. Vidimo patches. Šta smo tu dobili? Stefano patch. Orka Dorka. Ovo ne znam kako se zove. Bali patch. Red TNT patch. Marcia patch. Cinnamon Toast Can patch. Dobro, imamo ih dosta. Inače, jako lijepo izgleda kad se svi skupe. Koliko mi imamo vremena? 8 minuta, možemo još jedan level. Iako je ova jako brzo završi, ali nema baš puno srca, pa ne znam. A, samo malo ovdje imamo jedan patch. Ne možeš meni izmaknuti. General Barrel patch. Cool. What's a snowman doing here? This is obviously a barrel in disguise. You sure about that? My disguise worked perfectly! The Barrow King will be happy to finally get his planks on you and your legendary power of the Bro Fist. Bro, fast. The Barrel King won't get away with this. Yeah, I'll save my fans. you'll see. You'll see. Ja sam morao bježat od njegova. My barehead gives me beefed up smelling senses. Ovaj će ga kopat kao njegova kapa ima neke sposobnosti. Let me find him for you. On ga iskopa i mi uradimo ovo. Če iskoči, jebem ti.
Inače, on iza nas svako isto kopa. Fuck. I neka iskopa ova sranja, koja nisu nikako dobra. Nekad i njega iskopajte. Inače, on nas bode s ovim sranjima, mi moramo bježati od njega. A on njega iskopa svako treći put, tako da jako teško pobijediti level. Tako, inače ovo iskopa. Tako. Ah, fuck. Ovo se zove Snowballer. Dobro se mi držimo, ajde. Još aktiviramo Dr. Crab, a imamo sva srca. Ajde kopaj. Ah, fuck. Šta radiš ti, kreten, nikako mi ne pomažeš. Ajde, nek si ga iskopavaš. I to je to. King Baru has been defeated! Defeated! Damn this vlogger! We have no choice but to hire him. That guy? How is that desperate? He won't fail me like you did. Like you did. You should go through here. There were barrels going in and out of this cave. I've heard them talking about a prisoner they've captured. Then there's no time to lose. See ya. I'll make sure no one follows you from here. Thank you. Ali ova igrica je stvarno jako zanimljiva. Nema riječ nikako. You can now get Cinnamon Toast Can in the Pants menu. To znam, samo malo. Nekako se naučio s PewDiePie igrati, ne znam bi kupovao Markiplier'a. Pošto mi je on isto oko dobar, ali... pojma. Ajde, ja ovo unaprijedim. Bolje da imam više srca. I šta još? Ajde, koliko... Nemamo baš vremena, ja mislim. Nemamo. Ajde, to ćemo završiti u sljedećoj epizodi. Bilo mi je drago što ste gledali i adios amigos.